Mizo Library Channel Hirtu Zawngte Sibaile Vek Ule Are thei na hi mihring nuna hian arun thlaka Mase Khovela Miro Puile Lotling Tak Tak Tepo Hianin Anhun Masalama Are thei na hi Anlo Machon To Theu Thina Amaro Chu Indom Kun Le Beidonga Machon Mailovin Tumru na nen Bai Ram na nen Anlo Machon Thina Wangin Anua Miro Puile hmingthang Tak Tak Te Anlo Ni Thina ne Chungah chuan tuna a chanchin kan soi tur Charles Dickens apo hi re theina machon tu ta zinga atel venge yang ani po hi lotlin na le mingthan na a lo chona tur kong bumbo tak chungchang hi tuntum chu i han ngai thadon te ang Charles Dickens hi anu pantet te atangin lekha chiar pai mi ania apa library a lekha bu om ta chu chiar lo a lei anei lo ne ti chuan kum som pani mi ani thlengin Bigails School chatam a akala harsatna lutuk amlovin tluang takin lekha azira an zirtir tu ta chuan achunga paise na sang tak an nei nge ane bandoi thlak takin kum som pani ani nulok chuan apa sum dona alo tlak chet tak awangin school cholasan na no pangra thaite in lo fak na mun factory a rong dum na muna in lo na tura in lo tura tir alo ni ta Charles anu le pa chuan zangkai tak mai hian factory a in lo fak le grammar school a kalchu thumun reng ani e tin reom ati lo nan an soi moi thin ane Charles Dickens in lo na factory chu luikama om rimchia le bal ania a chhuat lai hu zui bol lo na men lo tlingkhom zinga chuan saidoi chin na athoka achangin company Ziaktu saidoi uma lekhapel na athok pok thin nitin maya bollo tlingkhom zinga na thoka hun amang tamai chu Charles Dickens achuan reom ati rilruta le maya apul naya amu thei chin chu saju tale ama anga no pangra thei in lo fa ve ta chu ania Charles Dickens achuan hi van toina masaber tin asoi thin hetianga rilru reom le are thei taka a om lai hian Charles Dickens achuan chanchin lom om lo zat rele ta apa John Dickens chuan poisa pound somli apok chu ahun taka arul thailo wangin a poisa batna pa chuan a reporta an mana Marshall C muna lungina da ani ti thuane chu thu athiat vele Charles Dickens achuan an chung ko poisa nei zawng le anin chunga thilhlu om tele asana bun lai keng chuan apa chu khul chua atuma mase chung zawng chuan pawn som hu po atlin zolo awangin apa chu akhul chuak zo talova an khosak a harsa le maya Charles anu chuan eitur an nei taklo awangin an choi fiante bungbel ta chu a thal zela atopa chuan anin chung bungrua thal tur an nei taklo awangin apasal ta na mun Marshall C chu afa tanen chuan an pan ve ta roi maya an pa John Dickens a ta na muna chuan an tang ve ta ane Charles Dickens a farnu pakhat fani chu hetan ina hian tang velovin music zirin pon lama aoma heti chung hian Charles achu anathona rongdum na chuan nitin shilling khat loin athoka Camden Town a omna tur anuin aroman sak atangin nitin meltam tak ke kalin anitin aitur athok chok changchang ane apoisa nei chun chu a farnu fani telephone biak naman atan ahum ram thina an unaw hian cholni apiangin apa ta na muna an kalve thina ne thlathum aral no chuan tlema an poisa khol khom chuan apa khul chuana alo deita a ti chuan apa lei bat pawn som li chu rolin apa chu tan inatang chuan an khul chuak ta ane John Dickens a hian atan chungin shorthand azira ti chuan atang chho vele parliamentary reporter a atanga lo anei vele ta Charles Dickens apo chu school an kaltir le theita ne Charles Dickens a hian heti chunga athilton harsat na rang te hi alekha bujek tam taka hriat thei torin atar lang nge tin chathama anzirtir to pa zirtir na hian anun kong hroi torin thil tha tam tak azir chok pok ani ti atar lang bok thin Charles Dickens achuan Londona school akal leta aril ro zawngin athil mole zirtirna don te chu angai tua balhana nei lovin school chu akal vele ta zelane
Charles Dickens a hi kumsang khazaria le som panni a Portsmouth a alopianga apa John Dickens a hian hete lai hian long sipai office a clerk na athoka hete chung hian John Dickens a hian poisa puk tur a mu apiang mai mi rang ta apuk zel zula chinchia po a chinchia zui lemlo zuman bil tatlengin peglovin akalasan zela ti chuan Charles Dickens apian nu kumsom panni mi ania anchung ko thillo thlengta po hi apa ngai samwang ane Charles Dickens ano pan chung zonga anun ti riom tu chu poisa tlak cham harasat na hi ane hei hian athin lung chung ril afana anun khuwa atilim theilova chu ngai to na chuan achung ril nun chu topic na in afan thin anung changle khosak dana po hei hi alang thei achuna zanin na tho tur anei te hi engma dang ngai to lovin athok ngar ngara tu ma in kom theile biak theilovin ama ana chuan abor ngut ngot thina ne no pangdangin an nei nungchang pangai hi apu phalova achoi deuh emo ti anti hial thin ale ka bo thei apiang achiara thildang engma angai to vengai lo ane ber mai hei hian adam chung nun chu nasatakin akai roya ahun top lama phai chuan khovel lekha bular hei zozai hi azia chwa thei pha ane heng lekha bu tam taka hian ama nungchang le thilton atar lang thina sum tam tak alo sem chwa thei pha ta nge nge ane Charles Dickens achu kum sangkha sa kum som pali alo tlin chuan school kalazom lovin na athok lea Londona office pakhata clerk na achela heti chung hian ahun all apianga ben shorthand azir apain shorthand azir tira ti chuan tharai lo te a court reporter na amulea Dickens a hi ana a hian atui hlea aril ru te tein engtiknia emochuan kapa ang hian House of Commons rorel na muna nge hian ram hroi tu te thusoi reporter a tangin gallery a hian kala thu ve wangton ane atithin heti laya court reporter a atan lai hian mi rang thu boi soi alo record thin te chu fel takin ada khoma anua ale ka poje ka te po aron tar lang thin laya hun all ane apiangin Charles Dickens achu theater a lemchang en turin akal thina kana hi katluan lo pal lo chon lemchang tu ni po hi alangai mai thai ane tin atul huna lemchan thiam ni chu athil tum pakhat ane lemchan hi ayan satlia ve mai ngai lowa an lemchan dan tur inziak na script chu atila ina ahona abai heart ta darlang ma atinga ama in lem achang thina ne hei hi achor lea athu azira a melan dante okisan le niam hun turte che dan tur zawngte achika tam tak chuan Charles Dickens ale khabuziak reng khovelin ahluta alar na chan po hi heng athil zira chi hian akai roi wang ni in an soine heng wang hi chu ani phot mai ale khabuziak reng hi thangthara zelte tan po sikula zirtling khop aphu ani thin mi pano pangre thai ber tak mai rongdumna factory a thok thin hi tuma tan puilova amale ama in tan puin tumru na le taimak na in khovel thriata aron intar langta ane ti in an soithian kum sangkha zare le somthum panhi kum chuan adu thu sam ange in House of Commons England rama arore lamun galleria chuan report na thokin athuta a chanchin bumi ama do tlat thin tu meu point hetianga reporter talen nei tha hi England rorel na hian an la thungai lo ati hialane Parliament session nei lo lain mun ranga politician te thu soi rang report turin ajin kwala anna hi atlin ema wangin British sarkar chuan alo chu apun zela alo po atam ta hle mai mase apa chuan aleibat chin kha alasim chuang lova Charles Dickens alo atam ta ti reranin lei alo bale ta teu mai ne apa leibat tam lutuk awang chuan achet pha thel nge Dickens achuan apan lungin tan amabak le to ti ariat awangin asum tho chu zawng chu mangin apa chu akhul chuak le ta ma se hei chau hi alanilo anu leiba le afa te leiba rul rengin adam chunga rim taka athora chu amangral zelane hun alokal zela Charles Dickens achuan thontu toy zirtir neite alo jek tan ta nuama te hlea
ti chuan subject rang aziak zela chanchin bumi ten an lei saka magazine in athu zek an lei sakte chu a chiar tu ten an hlut le zela ti chuan a hming alo thang tan ta heti hun laia ziaktu hmingthang tak mai Harrison Arisworth a chuan choya asoma Dickens a chu thuron a pea ti chuan athu ziak te chu lekhabua siamin kum somni pali athin ni chuan mi pui hena hral pai fel alo ni ta ane hemi nu hi chuan reporter na kha a chhuasana a hun tam jok chu lekhabu ziak nan a mangta ane Scottish me a thopui pa George Hogarth a fanu upaber gate ichu nupuya anei ta a gate hi biang tai lar mai kare zim lam narbong ve tak aneo me athian ta chuan mol heo mai ngoi choi si ti an soi thian Charles Dickens ate ang riat na zaw le mero pui nei atan chuan an yai le ane ma se anei tu tur ber hian adu miau sia ani nei malok ni hian Dickens a lekhabu puitling ziak masaber big week chu tlangzar ania hei hi kum sang khazariat le somthum paruk Mars thlag ane hemi nu hian mitam takin angen angin lekhabu puitling aziak ta zela paun zanhi loin novel te anziak tir ta thin ane anupui ketinen chuan Londona in loin an khosa Kate inau tleirol mel thazat mai Mary chu an hena acheng vea mitam tak chuan Charles Dickens a hian anupui thlandana ati fulova a in chhir to ngotang an te thin aril ro chong rel chu tu mai nan riat pui lova in chhir na ruk te po anei ane ma na ma se lim takin chungwa andin ni in alangane Mary chu Charles Dickens a chuan angai na hlea ma se an hnena a chen nu kum khat pela chuan Mary khuma amu an vakai tho tur chu alo thi tareng maya hei hian Dickens aril ru a khoi hle a ma luka lim taka omin an nui hova Dickens anen hian an lam duna Mary athi ti a riat chuan a barakhai tak zeta Mary jungbun chu Dickens a chuan a phoya abun ta an soidanin he jungbun hi athi thlengin abun ane Mary thina hi an torozia amuin an thian pakhat Hlut Brown a chuan jin chua puya asoma ti chuan an nu pa in ram sang a fan kol pui ta ane hemi nu hian a lekhabu ziak chu a chun zom le sum le pai po alalut thale ma se Charles Dickens a hian apa chun na anei tlat mai poisa man dan a thiam lova nun phung an te sang le a mitam takin Kate po chu an soi sela an ei le in le khosak phung sang lo tuk chu thian tha te po in an soi sel thin ma se a sot lo in chaina man to tak takin anin thuama zuman to ber an ina ei le ina asa chitin reng nen in ren chemna om ho lovin an khosa hetianga an chungko an khosak reng laya Charles Dickens an athai ngel ngai lo chu ano pan laya are theina chu ane are theite din mun mi tan an lo riata tlem tala an chan alo that pha deuh paisein lekhabu pani lar mai Oliver Twist tile David Copperfield ti chu aziakta atum angein hei hian heti laya mi hausa le lalte thunai tu te beng avera an phok na sa le maya mi hausa le mi om thai te chuan heng le khabu te hi an du lova an thin lunga hei hian lo thona po asem ngalane ti chuan thilom dan chu Charles Dickens a chuan a han thlirin England chua san chu tha in a ria lal nei lo ram ranga chol turin kum sang khazaria le somli pani khan England chu an chua san ta ane America akala Boston athen hian taimak na le thorim na awanga ding chuak Charles Dickens tin mi puin an lo lom lea ma se hei hian hun rei a deilo America hian tharuk chung acham chunga alekha buziak chajal wait a chuan American ho a mu dan te an khosak phung tele sa pho lekhabu a copyright nei tu te zalova lekhabu an chu chong te chu asoi sela chu American ho chuan an ngei thei talova Charles Dickens a lekhabu zia chajal wait chu mi pui ma an halane hemi awang hian Dickens hian American ho chu huat na men lovin a hota a Englana akirle ta a Kate inen hian fa panga an nei nuin an chungkua in Italia an pem lea
heta hian kum khat an khosa hemi nu hian Switzerland a an kal le a reivak lo anom nuin Paris a an chung koin an pem le bawk Paris a anom lai hian Kate inaw Georgina chu an hnena a khosa vea ani po hi Mary ang maya mel tha le duom ane zan kha chu London a an khosak to nuin party ro pui taka Georgina chu Dickens an arroya Dickens a hian angai zawngta a Georgina po hian athian ta lekha athonna a u Kate Dickens anu puini atlin lo se a soivak maya ma se an ngai zawng re lo hemi nu hian Charles Dickens a chu lemchan thiam le sei mel thatak mai Ellen Dearman nen anin charta nupueta na adu tak awangin kum sangkha zariat somnga pariat khan Dickens ale anupui Kate itachu anin thanta anin than no hian Georgina chuan Charles Dickens a in chung en kol na hi ala thok chun zom zela hei hian mi makti a hlo le nge ane Kate inen anin than no hian Dickens a hian lekhabu tam tak aziak le a chung zinga chuan lekhabular mai A Tale of Two Cities ti te Great Expedition Over Mutual Friend ti te atel ane Charles Dickens a hi alar tela ti chuan lekhabudang bo seitora fuina adong na sa hlea America ram achuasan kha kum somni panga zet alonita athin rimna te po alore to a zin turin ain bo seileta ane ti chuan kum sangkha zarele somruk pasaria America ram atolea hemitum hian arin ain nuam atia mase azin kolna sat awangin atak sain alo tuar talopa adam lo ta a kumni chung khumbeta anat nuin khovel mithing te ta na anathoro pui tak mai chu alo chol san len ta ane kum sangkha zarele somsari ania heti lai hian ken muna an khosa Georgina in adom luma kum somnga pariat mi ane G.K. Chatterton chuan Charles Dickens a hi khovel mithing te tan en na mai cher chi chuak tu ani ti ina soya Westminster thlan mola an William ta ne Charles Dickens a leka bo rang je awangin England le a chevel rama te chuan thil dang lam na satak mai alo thlengta a politics le khotlang nun na satakin asiam tha a leka bo siak pakhat Nicholas Nickleby atangin Zirna school chelutuk te chu siam that alonia tin damdoi in le athok tu nurse tenun dan po he lekha po hian nasatakin asiam tha ane are thei tale an battir wanga lungina an tan tir te chu ti bo aloni ta zela tin mira thei ne chiana nasatak om thin te chu abo ta tel tiala khovel nun phung thalo tam tak lal le mi hosa in lek thin na te chu alo re tel ta boka eng zawng hi Charles Dickens ale ka posiak wang ani ti lo thei anelo England le khovelin Charles Dickens ale ka posiak hi an chor tak meu ane thir to zawngte in vai chungah lawmthu ka soya